clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai le vek ule me ninga sang ni som ni panga ania Pakistan le India boina chanchin thar karon update le don ani hey India lam hi ani missile te adonga tin Pakistan lam point a missile te khanin a en chin ta a ichuanin India sipai pakhat Pakistan lamin an mana social media anti du da lai te an ron ti viral siama a video hi IG lama kanda in lova en don ani ichuanin hey news channel pakhat hianin an ron posa hey Muhammad Malik hianin India hianin IPL me ni somni panga azo huna Pakistan an ron beyang ti in troll posa ron siama hey thil ni ve thei te poni cricket hi kan India lam hi chuanin an ngai sang ani ichonin boina in zual lam apan zela home minister le prime minister Russia zin te poka an thulta chotiang te ani mek line hey India sipai motor pakhata che suala kanan chiarange motor che suala sipai pathum boral JNK India Army convoy National Highway 44 atla mek te zinga me truck pakhat chu acha suala sipai pathumin annun na hlutak an chana ni he thil khen hun hi vo in chundar som pakhat le chan vevel kha ania Ramban district Batari Chasma bul nai ni in Jammu atanga Srinagar kongpui ani kongkhang fit zasari vela alum thla ani vandoi kha khop mai sipai pathum la an boral le nga la azialo takzet zetani tichunin India sipai pakhat Pakistan lam hian an mana chung te chu kanon update anga tinan boina vo in khenga thu thar la omte kanron update le don ani India Defence Minister Rajnath Singh chuan mi puite du danang nge in ma kan la dona helle hel puitu te chu tu ma zu an ni lowang pumodi mi ziat chu in riat kha anem lowania asof lowania anonti anem lowania ti thu nimin Sunday kha na soya pumodi po in kanral thuam te hi Diwali ati pu mai tura kan nei anilo hel ho chu kan tring mit anga an chena mun po vai vuta kan santi rang ati to bok ngoi mai hi chuan na tum lowa hel hi an zong zelanga Pakistan lamin an thawang an lo hawani phei chuan pumodi te hi an ngoi mai don lawan cha chuak don ti achiang rengani External Affairs Minister Jaishankar chuan boireng ngai lovin POK kan la letanga azawani mai ative mi abok Pakistan la chuan India most wanted Hafiz Saeed chu an rama ven him na sang ber forex security ala pezuya ani hi laskari toiba LET ho tu pani in India rama poi khoina tamber hi ama cho chu ani tun pahalgam in be na po hi Pakistan Army Chief Munir Thupeka LET le athui roite ti ni in an soya ISI lamin tiri lo tura anti po Army Chief Thumuwa ti ni in an soi Pakistan hian helho atran poi thin ti an phalova an Defence Minister Kwaja phei chuan USA tan po hel an pui thin thu ta thlengin asoi US po hi amak khopa aduna chuan helpo apui relo ti kan hre mang chu Afghanistan boruwa ka te po khan ama zo ka boile sia ado taringot kha ania anla indo miao lo wangin rin dan le ngai dan bak chu indo chungchanga chuan soi the kan nei ri lova achunga kan ram hroi tu te soidan ang khit chuan an laka nge mel chuan alanga achan chu mi pui du dan an lak chuan do nge kha angai tlatani tuna hiam Pakistan ram chung chu bias mi lawa soipo in a boino inuaya Indo Pakistan boina hirem changa an lani nge turani balot showin Pakistan sipai anti lumna sa sinlamin zalen an lo be save boka POK hi India in ala letani ngat phei chuan Pakistan map chu adang lam dai don ani athlenga ngem ti ero kan hrebik lo ani chu mai ni lovin an ram sum le pai din mun athalo tak zeta aram mi puide ngai dan la khom mi kan ngai kha in kan en fowa India hi an da sang ba an tluk lo zia an soi thina an ramin sum le pai an harsat le thralaiten na tho turan nei lo wanga arab ramlama na an zon na sat zia te an hria chuti chunga ral thuam lam ringot sarkari na boipui hi an hrathiam lovani tuna hian arab rama construction worker tamber su Pakistani anni let le talokila India rama helna lian tham chuak reng heng Taj Hotel Parliament Mumbai atek puluwana le adangdanga po Pakistana in khwarhel ho anin rol nge ya India sipai le mi pui tam tak an thitowa
kan rul le dan tur chu surgical strike kha ani de umai ram dang ni se an ru na sa to mai thei ma se India chu India nge ani ya dam ta pa ngai to na mang thin aram mi puite tor na tur shereng katimai ari vut lem lova ma se ani zona navy chief le air chief marshal 10 pm an mu khan an ra rel dan an hril ni nge chon ngai dan lo siam ve the tuna hian India hian tharum mang lovin ado meka tuna ado le na ringot po hi Pakistan hian an tuar to le van boru khara wang ringot po hian an ram thona nei zong som tum bor le khian sum tam tak an choi bel dona wangin an tlin kherangem lui tuya dan cha awanga an tor na to ringot po hi arab thak India hian ral thuam mangin beilo ma se an ram mi puiten sarkar an pai kha khun hi a hlat vakin arin omlo chu tak chu ani army chief munira game chu lalna chan na duwa politics a khelani ti hi mitam takin an sherutlat India chuan Russia ne na trangin air defense missile thar adonga aming chu ikla s ni in cheng vai bel chezani somma man velani he air defense missile hi surface to air missile ni in leila matranga van boruak lam ka na turani yang aka thui thei zong hi 500 meter atanga 6 km vel ni tura soi ani he missile mang hian helicopter drone le jet fighter thlok niam deuh chu aka thei don ani target alok to chu thello turangai ani bok athadon hem hle mai high explosive fragmentation apai theya mel matan suan angai nat om vakin arin omlo athat na chu azanga koki dara puta ka mai thei ani wangin ahman po a olsam hle ani atho chak zong hi darkar khada km sang ni velani ya achak fia khop mai India sipai ten an mangha lang hei baka hian India kut chuak DRDO te siam chuak stratospheric airship chu lotling taka en chin ani ya he thil hi balloon helium khat ni in en thak na man ro thalutuk ani don ani atho san thei zong hi km som pasari vel loi ani asang rem khop mai en thak na man ruwa surveillance system mapaya leila matranga thunun thei ani boka ramri lama en thak na tangkai khopang hetiang hi US po in China ta aka thak to kha nimin kham prime minister Modi chu navy chief ina muwa anin biakna aero confidential ani voina air chief marshal ina mulea hei po an thu soi chu confidential tho ram chung himna lampoi mo tak le ral re lampang an soi ngei tura ngai vengot ila Amritsara Pakistan ta na en khatu spy pani man an niya Pakistan ISI tenen an thok kho ngei ti an finfian ni in an soya an bank account na po ISI te hiam poisa an thun thin ti an finfia vek to thu an soi mani loka BSF sipai pakhat chu Pakistan Rangers 10 an manani kha tuna BSF 10 Pakistan Rangers pakhat an man vele thunga an kol mekani Pakistan lam hian an mi man hi chu an tumri lo thu an soi to Pakistan Prime Minister suan US Ambassador nen aning kom na a nuclear an man mai tur thu a soi zau nuclear hi an thamwan pui ve anin soi theina le anin chuan na le an lo om ve na ani an railway minister po in kan ruler ro nei mai hleinem India ta na lom kan kol fur le kan da na la chu tu ma in an shredder si lova ati ve bok India Prime Minister Modi po hian hetiang bok hian Diwali atan kan man ruate hi kan khek ani reng hleinem kan mang don khopalom ti in alo soi ve to boka ma se nuclear ati kherlo thung India chuan Pakistan chu tuya a hrek ta tak dona chenap lui chu baklihar tui khu mangin adang chat don ta ni in national news te chuan an soi tin kisan ganga po chu tiang bokin India hian adu huna asa hukanga adu huna adang chat zel mai don ni in PTI chuan atar lang mitam tak chuan fura chu ase ni puile thala dang chat che ti in du thu an sam hlom Tonaya BSF sipai le Punjab sipai te anin kapal nge anin muthiam lo ti ka hrelo in kana awang hian 6 sipai pali an thi ani ome hei takhi chu adar zaw lo khop maya thudik zik klua kani lo nge mol pho lo wangin adar zaw lo ti kan hrethiam chi alo India chu US Israel Russia le Australia te chuan chiang takin an thop thu an soi to a Pakistan lam hi Turkey in a thop thu chiang takin a soi to bok
engpo ni se tu na ri chuan rin thu bak soi a har ri viau mai Bangladesh la chuan China nen joint operation nein North East State pasari kan opang alo ti khanglanga o hei hi ni kan soi thin China ne na an ron tho chuan kan zol nei te hrilok na te po kha atheng dik ve mayang ti lo omani amaro chu Bangladesh kher chu kan hlau bik lovani Bangladesh in China mong a hiat jok ni in alang China hi atlon na sa ma India la in Bangladesh ho athon ho mol boxi vo in po khan Delhi atrangin Bangladeshi meichia pasari athon hole Sheikh Hasina po India hian alo hum ani nisom ni pathum April sang nisom ni panga khan BSF constable pakhat Purnam Sahu chu Punjaba India le Pakistan border bul Pakistan ram chunga man aniya Purna Sahu hian lo nei tu te chu ramri hung na chung lama an fe tu ra hruayani alet le lam chu thing hlima a chot lain ama ve ru reng tu Pakistani ranger ten an manzui ta ani ama chi ni in Pahalgam huna Pakistan firfiak ten chena rap thak tak an ron thlena wangin rampani in kara chiat laya ni boka BSF yan Pakistan Ranger te chu an theiang angin an bepopa in biakrem na nei puya somin Purnam Sahu hi chua turin an nge na ni ma se Pakistan Ranger te hian an chang let lo Purnam Sahu hi Pakistan Ranger ten an hren lai hian an enkol dana thavak lawang ti rin zon thei turin athalak chu social media adara vo in me ni nga sang ni somni panga hian BSF te chuan Rajasthan Thaleram Ria Pakistan Ranger pakhat chu an man veta epa hi tunge ani puan zarala ni lova ma se Purna Sahu chua theina tur cricket ani ngei be seyang Pahalgam chu hon ani le to a kholzin engemaw zat an om le to bok foreign lammi te po mu tur an om le to heti lai hian ral le lama POK lama chuan in ral rin na dar vuwa kaniya an sa kho pui thiam le no pangthangin silai ka te an zira engemaw athlen pala che dan tur mok drill po an nei mup sarkar chuan khwazin te tlo aphal lova thani daital ei tur check khol turin a hriat tir report then Qatar lan danin Pakistan hian a rei bera nili dai bak silai mu anei lo ni in an soyani India chuan silai musiam na mun pui ordnance factory a thok te tan chol lak phal ani lova chol mek te po ko let vekan ni Pakistan Army Chief Lieutenant General Qamar Javed Bajwa po in Pakistan hian in do turin man ruale silai mu po anga tok lova kan economy po in atlin lawani ati India Prime Minister Narendra Modi chuan Russia Victory Day aman pui tur chu a thul fela a ayakal tu Defense Minister Rajnath Singh po in na thul le nuwa Minister of State for Defense Sanjay Seth chu akalang tunang boru ka zin bodai kha afu anti chi allo ane Indo Pakistan boina awanga Pakistan mile sate ho tirvek anni wangin India rama en kollaino pang Abdullah le min sate unaw chu Armed Force Institute of Cardiology IFIC Islamabad en kolania hei hi Federal Health Minister Syed Mustafa Thupek anga ti anni hi New Delhi a zaitura ti ni mase boruakin na zirlo ta ka wangin an holo theita big si lawani hi misualte zaran zodan hi an lainat omte Pakistan aya India en kolna athajok be se local chu an niom siya India le Pakistan ten missile an test veve Pakistan missile test sian KM zali somnga ve lakapa India po in Surat atrangin India kutsuak nge ates ve bok jelum luya India in soilok mi lawa tuya chua nuwa Kashmir lamaru asuna satawangin tui atamlutuka salal tui khuachu ahongle hei hiam Pakistan lama Muzaffarpur le achevela ti boile view rinane India in Indus Water Treaty akan sela wanga antorna turhi arab thak turzia soin asiak lo Pakistan alo nei tu tam takin tui an nei don lovani heti la hian India rama Rajasthan le Punjab lo nei tu te ero an lom ema pumodia chunga lom thu an soi mol ani anni hi tuima mo an lo ni bok nen Pakistan chuan India in dang project kalpuya min block ani chuan kan bom chiat sak zelang ati ve bok Pakistan hian India atrangin bulam chi tam tak acholuta nitin mamo essential commodity hi India atrangin tam tak alak lu wangin hetianga hremna hi an tur viawin arin voina trang hian ni min lama thutluk na angin dak po akal lo nga la bungrolu tur po akal lo veka
Pakistan chu shrek an ni mek zelani eti lai hian India sipai officer pension to te baka Indian tamber chuan tun hi ahun takani tun hun nge hi ani ti in phupala kan duwa POK oplet le nge an du lom Pakistan lam hian an rama an mani mi le salut turan lo dan cha to chu zirtop ni atang khan an phal sak le a wagat border po an hong le to Pumodi le sipai lam ho tu te hian thil tui tak an ngai tu ti chu hai rual ani lova helai atanga anin dongam lovang kan lo ti angot hian thil akal lo the tuna khuwa khirna chin ringota po hian Pakistan hi abet roka khove la au chul mai ani hi Modi hian BJP hi champion puile a sarkar le atumani chuan aka nge chu angai narin mi puya tanga nor na hi aturul tukto eptu lampo inan tho vector thu an soito chuti rualin ramsum le pai thatna lam ngai tu angaya thinrim thu thil ti angkha India mi zia ani velo chu wangin lo hak zel phot mai ang u India hi chu anin Pakistan ka hi chu kan du to ani amaro chu kan ram shroi tu ten ngai tu na fingzok an mang a an seng zel tu ranga yang India Pakistan boina a hlok na Middle East Arab hoin an da poimo zok Pahalgam lam thil khen nuwa India le Pakistan in kara boina asang thar zelem firfiakten mi somni paruk an tha danin khovel nga event a lo le khovel pumin India raman tran Islam ram te po telin Muslim ram tam zok in Pakistan ne na sa kholama impum khanalan tir ain an geopolitical le economic lok na an da poimo zok Iran le Turkey ten diplomatic solidarity lam hoi meka Gulf ram ten economic le regional stability an ngai poimo le thung Iran in boina ti zi omna turin mediation narot Pakistan thop a in neutral party angin alang Saudi Arabia baka Gulf ram United Arab Emirates UAE le Qatar te sum dona energy export le labor sector mangin India nen anin zom heng ramte atang hiam Pakistan in conditional support a pumpel achan chu India hi antan economic partner poimo takani Saudi Arabia chuan Pahalgam beina chungchanga thu chuak nget tak nein Kashmir hi India le Pakistan in kara bilateral issue wa angai Saudi Arabia hian eng boina ma in nam noi adu lo Vision 2030 nuaya asumlak lo ti pun angai poimo ber India anda poimo le Qatar point he thila hian neutrality ada poimo a foreign policy economic stability le regional dispute neutral taka oman ngai poimo berani sakho impum khatna ain economic interest ada poimo zo UAE in Indus Water Treaty IWTT topna India social ma se Pakistan tlang takin an top low UAE in India nena an sum do na dollar tluk le ding on somnga pariat le Indian na thok le investment na ain nga wangin an din mun an so son thailo Iran in boina ti zi omna turin mediation an rot neutral party angin anin lan bok tuna Iran in diplomacy kalpui mekin regional stability le India nena an economic relation vong nung tura an beina wa Iran in India hi sum do na lama thopui turpoi mo tak an ni ti asia a abik takin Sahabar project an kalpuya wangin Pakistan duang zongin engma an soi chuak thailo ani tuna suana top kharnan news lor khom lang sar zual kan ngai thladon nia India le Pakistan chu UFC fighter pani in beiturang main anin voton zui zela India chuan baklihar tui khwa kaltlanga tuiluang chu atitop dona kisa ganga tui khwa kaltlanga tuiluang po atitop tak tak don ni in report ani social media le internet ta thu le video bel chian dolo tam tak adar meka o ingal vat lo afin thak Pakistan video thren khat pakhata chuan game mi le SpaceX rocket ka chulai video te edit kho mania inti hlau antum vele India hian ral thuam manga vo zama tum mai ba ka atak takin Pahalgam beina chuin operation anei mek boka hei ba ka hian Pakistan hi economically in a hrek chho zel ani Singapore general election chu me ni thuma khan nei ni in Ruralai People Action Party PAP chuan sit zong somkwa pasaria somriat pasari zetla in ne na anchanga Lawrence Suang chu PM ani chun zomang kumnga tra mani me ni thuma thokhan Australia in thanna nei ni in Australian Labor Party ALP chuan ne na anchang PM ni lai Anthony Albanese chu PM ani chun zomang kumthum tram ni in kumsom ni chung Australian history a avoi khatna
atram zona hena chang thei masaber anni April ni somni pariat khan Canada po in thampui federal election neyania Liberal Party chon hena an changa Mark Carney chu a PM le ani South Korea chon jun ni thum sang ni somni panga a am president banta yan suk ol thak tu turan tumlok aya ma in an thang don Khovela mi ho saber pangana American mi ho saton to Warren Buffett suana company lian tak mai Berkshire Hathaway CEO ani na acho san veto don ama hi kumsom kwa palimi ni to in a IO atan Greg Abel chu ruatani Israel Rama Jerusalem le Tel Aviv in Kar Latran area Borvel square kilometer somni vel zeta zau chu tunai kha na kang siam maya Israel chu national emergency puangin ramdang puina po adil hial Israel Prime Minister John Hekang mei hi misual te ti chua lui ha lui ni in mi som pariat man an ni to ati kang thel tu in hliaman om nuala nun na chan an om lo thung Israel le Palestinian te West Bank le Gaza vela anin be mup lain Yemen helpol Houthis te chu Israel do zongin an che chau ve zela he hi Palestine an thop zi an lan tir na ani Red Sea vela bungra phurlong lo ti boite an singa US un ton nai khan Houthis te hi vansanga trangina beita a nun na chan an om nualani Trump president noya middle isa an che nat ber trum malani tuna po la in bein Houthis te hi Iran in an thop bok ani heti lai hian Yemen ram PM chu apang bok tuk in zing khan outi selte hian Israel airport lian near Ben Gurion airport area chu misailin an beyami pariatin hliam tuarin thona tho dana ti buairi ani Israel air defense system chon he missile lo thlok ki alo muwata voitam takka pin a thel zel tlat mai Israel chuan an air defense system a hlo chamchan hi a chui chiang don bok Ireland Lama Data Protection Commission DPC chuan Biden's company nuayami social media platform lat tak TikTok chi Europe mi te privacy data ahum hal thatok lawa wangin dollar million zaruk som thumvel choi turinati TikTok hian khinle tatum TikTok hian China sarkar ne na European ho information data te enthei phalna apenia pu ani Europa hian TikTok mangtu mi makta duai za somsari panga velan oma kumsani somni pathuma po khan DPC tho hian TikTok ki no pang data ven himna konga EU dana bo cheda wangin euro million za thum somli panga alo choitir to bok US pon TikTok ki him lawanga in US company mi malina lei chonga ni lo chuan US a khap patum US a hian mangtu mi makta duai za somsari velan omni in TikTok chuan a soya tuna hian TikTok khral chungchanga thu chiang ala om lo ani ruk khezan hi somruk zet or tu Chief Prasad chu Karnataka a Kalaburagi khopuya Ashok Nagar police ten an mana poisa rangkachak silver nuai tam tak man aruto athil ruk mang hian midanga tranpuina sa hle tempula le mire theita tam poisa tam tak pe in ruaite abot sai sakthina anman la hian rangkachak gram zali chuang nuai somthum chuang man an chu saka tempula alo pethen nual to bok police le mi puite pona che dan chu makanti hle a thil aruk doni na fingerprint thu bonan akuta super glue a hnoi chuak ma sathina he wa hian rei tak an man theilo ani athil ruk manga midang te atran pui thin chan chu asual na te tlen fai ani theina na ni thu asoi engtin nge achung thu an rel don ala hriat lawani US President Donald Trump po panga athulai AI manga siam chop thalak chu White House social media account na post darania khovel ke thik tam tak ten an soi sel Lady Gaga chuan RDJ Brazil khopuya Copacabana beach sa athoning concert aneya mipui makta duai ni chuang in an chim he hmuna tho hian Rod Stewart chuan kumsang kha zakwa songkhua palia khan free concert lo nei to in mipui makta duai 3.5 4.2 borvel in an chima he hi khovela concert en tu tamber record ala ni reng China President Xi Jinping chu me ni sari atanga ni som chung hian Russia azindon Indo pui pani na atang rol polten German Nazi ho an he champapa kum somriat tinlom na atel mai ba ka thilpoi mo dangte Putin anenan soidu nang University of Mississippi USA mithiam rol te chuan heart attack khriat theina bun chi AI manga thuaman siam chuak he khol kuda bun thei 92.4 vela dikin heart attack tura relok theini in asiam tu scientist te chuan an soya rin tlak ani tak tak chuan nun na tam tak achan him thei tura ngai ani
Africa khomul puyaram pakhat to go chuan tunai kan dan tharam pa sa he danang chuan an president chu top chin tiam chin om lovin a president theidon tuna an president hi for Nasingbe ani ole tikhan in Pakistan le India boina te chu kanon update ta atin news sang sang kanon lor khom boka engpon isela thuthar omani chuang kanon update le don nia tuna tan chuan du tok le photang